Madawe zona mi cover Ewenyigba TV jogan pomo wana ochila dabala Johnson yele mi apodo pie pogele kate nwa kere mi apodo pie pa aloje de ngule Germany gbata dukoma nyenkwenye nate agbeyo me Peter ke ye de betu konjo ko kan Messi ne mile nyajo do pie menemia ma achoy ajare ya balanchi ne mile ebegbeme ka fine mi agere ma plo ko tungo do nya pe akpaji ne mi le COVID-19 banyo me nemile Ghana to koma inje jode jesi be ame akpere kala fa ene bla eton fodeke obo pa gbe ko to COVID-19 dolele pe asi me kala akpabubu nemi inje jode jesi be le titi na school la ikeme ndudu mete na totom la suku yo pa akpajiwa do pa ike na ndudu mamne suku yo ikenya ba pastor odi ko globe le suku yo mate pa ike na wa akondu akoko dare anyi ikandu na de no mele suku gade osi le Ghana to come godo kunya ba nukwala o heye klebole mi godogole agbeto mi na matrobi mava na magaranya jome nemi akpela ikeme mi ekere no semis ebe English dictionary do pe muti ike uko mi abanya jole ebegbemele Ewenyigba TV joganu pomo wona oji koko edeme kala iye madaje si be jare onyame ike atro asi lenye po modango katantina finya jona dugbo le ikeme elede ka won plemi kana mi agaranya jome en makai ke mi aje komle la mesenyo akpaji nemi Ghana Health Service opa ikene la mesenyo ji pom le Ghana to come godo onya meda ike wo de mebe le pejinu eveye pankeke aton dasine enye gbe amo ikene ogbo pe agbe le Ghana to come to COVID-19 do le pe asime edo akpede kalafa ene bla eton for the kai 1431 kona mi sego mebe no bi wa me aton ogbo pa gbe ko to COVID-19 do le pe asime ko pele amo ikene ogbo idongo le pejinu gbanto vai kala dudu ya akpajia ona mise ko mebe COVID-19 padole ikene le Ghana to koma ele alafa eton bla sheke for adeke 396 le dudu ya akpaji no biwa ma aton o mu dolele ele sesem le ken no biwa ma eton ya la ope agbe ele hakame ale gbegbe ka ona mise ko mebe le nuto we de ke kata ne le Ghana to koma cho nuto we ade me hekpere kutoka international airport ya maguje pe mutia COVID-19 dolele ele nuto yeume kanuto aton ikene COVID-19 dolele mele emowa wewenye gbagaji eje pa nuto ikene of East region ahafo nuto northern nuto lo gbagaji nuto uti nuto gbapla savannah nuto unye nuto ikene COVID-19 dolele mele womo kala message gbodo pepenya noa ona mise gomebe no bi ikene wo kore COVID-19 dolele mutile pejunu ebe penkeke enyegba yenye amenhleme bla eton fo enyi ikene 38 kefebe le COVID-19 panyo pa kwajela ikama wocho le alafa eton plebla aden ye wodo alafa eton bla sheke vo aden kocho no vi ka wo kere dolele muti ka una misa go mebe le egenu to je panu to kwakla amuganu to hekpere le turupa nuto mutia o COVID-19 dolele ele amo dome le kekpere nuto da kai kana na ru kwesida le COVID-19 panyo pa kwaji ikanya kutoka international airport ye yamagu jepie kala dudu ye pa akpajia woji ka ude mebe chopejinu aton le pakpe klibla evie kenya March 2020 le kama COVID-19 dolele agere Ghana to koma novi kata ne wole do wonye amenhleme akbala fa de kabla atofo anyi ala fa de kabla atofo asheke 158,159 ke webe amenhleme akbala fa de kabla atofo aton ala fa eton bla eton fo eve kenya 155,332 wole novi ke ngu COVID-19 dolele wole ka ko haya ko to dolele pendebla na ope akpaji ko na mi se go mebele egenu to fifila dolele le nu to blanche dolele le nu to gade o mayike ele ame blanche ke fo asheke nguti kale egenu to bla babo aton aya wa suwes ame we andre adenta ame andre le ga is ame aden la dadi ko ame aden kale ablekuma wes ame aton le jokuku ame aton kale la nkwanta medina ame ene kala duye pakpaji novi ka na wole tema west ame ene ablekuma north america kala ga north ame eton ga west ha ame eton le tema nuto pakpaji ame eton kala ablekuma central america ayawa so east america krowo america ka kple weja gbewo america kala ga turupa nuto pakpaji wona mi se go me bedonale ame evenutile new job in south kala amuga nuto to hoduna amuga nuto ikenya hu ame
asheke pakple titi na tonu to ikenya central tonu America kala torope nu to pakpaji ikenya western of je pakpaji ya ele America ikenya le bibiane bekwemuti kala kutuka international airport ame asheke le dudu yepe akpaji kana mi achola la mesenya ope akpaji na mi ka mi ano gagamde agwana soro nya o menem titri le titi na school alo senior high school pe akpaji le Ghana to come agudo National Buffer Stock Company Limited ika kwemi yo be Buffer Stock nya do boy ika akpona gbobe ndudu manya o le mi apetiti na school wa enya du ika eteji le ika me jidudu akododo ko de to me hana ndudu mama ne school vi ika no le agbata kododo wona ika nya school de famake alo free senior high school dodo ji le Ghana to come oya meda ika wo de mebe kuda titi na school ika na ndudu mele suku oba sere fifie wa efie bete pe ika na wa cho ndudu ya akoko adara ika de nya biboto na asu ndudu ya si hana de bi opa sasa ika dolale bubu adaka ma adafuna ndudu ya pe gbegblen kakple wona bubu wa te pe ika na wa cho ndudu ya ko dara le suku yo mele suku wo si o kala wo pe gbada sinana ngutia enya no ika do modale ika me Conference of Head of Assisted Secondary School ika mi ga yokwe ko be chance mi fele ope tato ika wo le titi na school nya oji pom na Ghana to come o de ko gblomuti be jirudu opakle agbalasoro jipo do ope evo ika Ministry of Education bakle Ghana Education Service do ope o mo cho de kala de vi ope dudu nya o meti 3 le titi na school akpaji wa ma attitude ya cho yo podo mo ko dare anyi hekpere ablolo le school ope wana o mele Ghana to come godo kala dudu ye akpaji ya America nya ndela na Baba Stock do ope ika nya poto Emmanuel Asan edem hana kakareji be ndudu abola yosi kama didiwa yoje amama gomenetiti na school Ghana to come godo kana mia achole akpamene mi kemia no tapo ikemia ano wonu nemi njojo de jesi koto seshi wi aso majesty court bon drop ye gbobe ode ame eve ado emo koto no bi we adan ka wo kede atisesen le amomaje pe akpaji kenya illegal chainsaw operation wana ole Ghana to come ko na mi se gome be asisu no bi we adan adoji le joboso bia forest district le mjojo pe akpaji a bobito bakple gbadagbo nyamere ike wo gere aveye meike unabe amokata na wole atisem le aveye meto maje pa akpajia ye asisu no vi ope ulfa for the one out jile mi ape avome ko de jesi no vi evoyo boko fisi mo ko wo enyi hekpada ya Muhammad ko wo blava for the ke nguti ko kata wo aide mo epe kakple do sesen wo le Ghana to ko pe gaho wume ko na mi se ko mebe no vi ke na wosu alo no vi ke na asisu oji le upa for the one out 3 le atisese one out pakpaji like me one of one jon ko kuden keke ike wo acho panyalunti ka wada sile unti le pobito podo bi hana gegere bon baklo panya mochocho wona uda jesi adoba kwabina badu Hamidu Aisha kodo amwafo yebua achempon Abdul Manu kwesi safo Nana Ose hekwede Anthony Manu yika uda jesi nobi oba wonya ngono la one atisela yika no le mepe ave wome kama yika uda jesi be wonya parenti tolo poruru yo papajia wonya Isaac Chure Abdul Gafam Yaw Ibrahim Kwame Chire Philip Adepakple Eric Mensala do akpaji kala popito openya na wona misa go mebe ope atisemo ikene chainsaw operators wa yo call wosi pakple amile gallon pe akpawoji hekbeda elanu bobo ika ulosi abe elanu ika wa azalo ope do wona ope akpaji titri laikeme wonyabe azando wo mole tajebe wa anabe didino nyana nya mi ika nya ope to ika tukakple do bubu wole wosi kala popito openya no ona misa go mebe laikeme ngono lane joboso bia river pedodo wona yole avie pa akpaji kenya poto mark adi ojamfi ayamere ikede mebe le no bi opelele me ikeme akoko ide popito pedo bia popito nyame kemocho na ajole openya chora amangu katantio kala pon go mogugu wona opa akpaji le ikeme ya no bien kocho no bi openya chora amangu katantia popito mono klalo ike wakondo chukona yo ike udana silegade untile opa fodede wona woman Kebanu kola gei morega mi achime panya jole epegbema akwa sero ile Ewenyigba TV jogan gbomo wona oji ka finema ajole mi egba magugla malan kuna ngodo nya ope akpaji nemi
nje jode je si be COVID-19 dollar yikana na Ghana to koma yenye alafa eton bla sheke for adeke 396 ka we be amakbereka alafa ene bla eton for ke wo bo agbekoto COVID-19 dollar le pe asi mem ka National Buffer Stock Company alo Buffer Stock do pe yikana manandu le titina scope akwadia o dem na mi be ma didio ya kondru akogede titina scope hana de view pe ndudu pe ku he onu chichi le to koma godo kala akpabu muha woda devi ado yika upo kada atisese le moja majanu mo epe songa kule adosese wo le Ghana tuko me kanya banu kwala onye nkwenye nate agboye mapita civis na make atro aselenya jonti afi udogbo le kama wore ka klimi le miapa ajoganu gbomo wona wo majaro ye atro aselenya modang doka tantinemi akpanami le miapa de ka wo lata